hay so tawi noon koye kulloye ɗon weeɓitani koye mo hara ñaamugol koye no harmi hay koyna e war ko sina hara ko lorrata kono so tawi ko lorroho o wi kal asadi wal fahad wono piyowi ma kanase fa ida qatala fala jaza alayhi so wari ɗum ɗon haray joddi fawaki mo fi adhari qawle ulama kongu ɗiɗi karma ko ɓen ko ɓuri feeñude kon wonde haray fawaki mo amma siko no jawre togere lokore muntuwal eda ndunsa ɗon ɗon no dagi ñaamugo kañum e hoore mum ko baroɗe ɗum ɗon si weeɓitanike mo tun o wari haɗen fawi mo joddi amma ko ñaamatake kon si o wari ɗum ɗon tawa kadi koko lorrata ɗum ɗon fawaki mo yoɓugol o wi wa amma tafalli ko ittugol ko lorrata ka hoore ko moƴƴintingol hoore ko laɓɓingol hoore nden itta tenɗi e mum biduni taaddi ko alda e tampude hara ɗum tampina tenɗi ɗin no toon kono ɗi ala e ŋattude on tigi kullo e ŋato hoyno toon wano inne wano hondu koye kulloy to so koye meyo inne wano meyo no ka hoore makko kono ala e tampinde mo ittugol ɗum ɗon fahuwa min atarafuhi ɗum ɗo ko e tarafu ko neminagol ko wonugol wuurugol gurdam VIP ɗum ɗon ara e moƴƴa fala e falu taw waɗ ɗum kono walaw faala so waɗ ɗum fala chey ala e hunde fawaki attarafuhu ani ko labintinnagol moƴƴintinno wuura gurdan patron o andi wonɗo e hajjude e wonde wadde omra no foti fayda o holla e tampere miskinagal sa hoore makko nde harno sanfiti yani wona besagol voilà tarafu besagol wona besagol a holla yani kala ella hum pottina kum yaltina hoore muɗum ka ɓuri laɓede ɗum ma fe no hajjuna ɗum ko tafas a tafas yani hollugol e neɗɗo tilfiɗo no wayno hono ma hajjiyankojo ma waɗa umra beru on période ɗo yo wawno ko ɗum o fanino dow ga tawi bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام حظر الشارع على المحرم أشياء وحرمها عليه نذكرها فيما يلي 1 الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس لشهوة وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو توغدو سريد هندو يتede yentori yo juulu ene laado men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli meden sabiru meden yo juule sahaba ben fo o juula e hoore kala jokkudo diina ka be jokkuno kan yo Allah jokkin en kan diina o tabintina e hoore makka o jettita en kadi e nder makka kadi allahumma amin walli fiido lo yo Allah yurminamo o addingal dambugal do fotangal e jangede waawe faame moƴƴi adonti yahugol hajju o wi ngal mahduratul ihrami rentinaadi ɗin sabu harmingol ma haɗaade ɗin sabu harmingol ma woɗɗiteteeɗi ɗin sabu harmingol mahdur ay almamnu walmuharram
koko rentina koko hada koko interdisa sabu harmingol ngol mo harminani hajju ma umra harmudi o wadugol di o rentina wadugol di o wodditoto ɗin ko ɗin o yewta en ɗo o wi hadara shari'u ala almuhrim ashiya aw hadara waɗɗo sharia on tongani haɗi harmin ɗo on piiji o harramaha alayhi o harmini ɗe hoore makko kadi o wi nadkurha en jantato ɗin ɗon fima yali ko arata ɗo ko heedi ɗo ko wahid ara nun ɗon e ɗin ɗon waɗɗo sharia on rentini haɗi harminanɗo hajju ma umra waɗugol ɗi aljima'u ko rendugol gorko e ɓeygu mum yiidugol e ɓeygu muɗum ɗoɓan siko yiidugol e debbo janono ɗum ɗon na harminanɗo hajju ɗum ma umra haɗa ɗum ɗon waɗɗo sharia on no toŋi ɗum ɗon few ɗo koko daganinomo rendigu daginongu ko ngun ɗon ngo woni wiide en ɗo haray kawti harmini ɗon haray himo haɗa ɗum ɗon no harmi e makko wa dawa'ihi e noddayɗi ɗum ɗin no woodi ko noddata e rendigu honɗum noddata e rendigu o wi kattagbil wona lunnagol ɓeygu mum wallamsi e mawlirgol mo memiramo li shahwatin faale tuuyo dakumitagol e makko mawlugol mo mema mo wa khitabi rajuli e gorko yewtugol ma ewnagol almar'ata sonnajo yewtida e makko fima yata'allaqu bil wat'i ko yowodiri e rendigu ko yowodiri e yiidugol e sonnajo wowlanamo ɗum honno gorko e ɓeygu muɗum yiidirta dagaki ka o waɗa ɗum himo harminani hajju innen ɓeygu makko no lagine ga kanko o yehi o fuɗɗike hajju o noddoygol mo ɗon suwa ko appel vidéo ɓe daarindira ɗon ɓe ɓortomo ɓe yewta o yiya ɗuma maako appel noppi o wowno ɓe sifodira ɗon ko honno ɓe anditino ɓe gerdayno ko ni mi warrayno ko ni warraynoɗa fi yiidigal maɓɓe ɗum ɗon dagaki waɗi ɗum ɗon no wawi rimude o yaltingol ndiyan e nder ɗum fewndo hajju ngun période mum on juuta yon tigi terta ɗum ɗon no haɗa goo saniyan ɗimmum ɗum iktisabu sayyi'ati faggitagol bakkatuji waqtirafu almaasi e memugol ma waɗugol goopi igtarafa ko waɗugol ko huwugol ko meelagol kañum iktisabu ko gootum waɗugol bonɗi e waɗɗagol bakkatuji allati ɗin tukhrijul mar'a ɗi yaltinay neɗɗo ɗino yaltina neɗɗo an ta'atillahi ga doftare Allah ɗum ɗo kadi aɓan ɗum ɗo na fewndo hajju e umra on tum tigi haɗa ɗum goy faggitagol bakkatuji e goopi dunubaji ɗum ɗon neɗɗo no tongana ɗum fewndo o fewndo kono no tenti kadi noon fewndo ka on tigi watta hajju ngun ɗon da kana mutalabbisan bil hajji awil umra ثالثا تم المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم sonku dugol e ɓe wondi ɓen yaadeteɓe makko ɓen ɓe wondi ɓen sonku dugol e maɓɓe pooɗodira duka wal khadami e golloɓe ɓen gollanoɓe on tigi ɓen ma golloɓe toon ɓen sawa an ko on tigi ɓe woni ɓe gollande ma ko wonɓe toon e service no ɗuuri toon fittoɓe golloɓe ka hôtel ji soferɓe khadam golloɓe kurkotoɓe ɓenno kadi sonkutugol e maɓɓe o gayri e ko wonaɓe wonɗo wonɗo na e sonkude e makko toon ɗum ɗo kadi hajjiyankojo no tongana ɗum ɗo wal aslu fi tahrimi hadihi l ashiya lasili fi harmingol ɗi piiji lintaɗi ɗo tati qawlullahi ta'ala kongol Allah taw ɗum ka o wi
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض كلا وفرلو فيهن اندي لبدو لنتالي تاتي الحج حج واني حج وفرلي حج او دي فلا رفث سوچو نيرغول الله سوچو نيرغول معنى ييدغول e sonna mudum ma fijidugol ani kala ko andintinta on tigi pooda mo e yidigal hakkunde makko e ɓeygu makko haray ɗum ala wala fusuga fasigagal ala ɗum ɗo ko kala bakkatu kala goopi kala zunubaji waɗugol ɗum haray ala wala jidala duko e yeddodiral ala fil hajji e nder hajju mum ko oɗo aya holli ɗiɗo tati wonde hiɗi harmi وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة بيدو إنه بفلي إمام البخاري إمام مسلم بيت أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندن الله أمك من حج حج ما كان حج ولم يرفث توا أصوت لرالي أصنابه ولم يفسق وفاسق إناكتو ودال قول لفاسق ياقل نكو قول لبكاتو رجاء او ارتوي كمكو من ذنوبه بكاتو جي مكو دين او ارتاي هرا حق مكو بكاتو جي مكو دين واي وهونو كيوم ولدته امه وانو نياند يوم مكو جيبينوم بيسي تابي نياند يوم مكو جيبينوم هيما جوغي بكاتو بيسي او نياند او هيوتي او يوتي حج سي ما هدوري بكاتو كونو ko sidida wadi lam yarfus wadali soccondirgol walam yafsuko waɗali golle bakkatuji naye mum ɗum e ko hajjiyankojo haɗa ma wonɗo e wadde umra lubsul makhiti ko ɓornagol ko ño'a ɗum ɗo ko worɓe ɓen ko ño'a embere teral ño'a embere teral wano kufune dolokke tuuba silip débardeur ɗum ɗo fof koko heɓɓa e teral ño'a o wi kalgamisi wano dolokaji wal burnus ene wi burnus goto doloke yottiɗo wal qiba e kufunaji qiba e muftan wal jubba jub fayin ko doloke faaɗuɗo daande cippiɗo ha ley wa sarawil e tuube aw lubsul makhiti ma ɓornagol ko ño'a kal imamati wano metelol wa tarbush e kufunaji ɗi wa nahbi dhalika ko nandi e mum mimma yudaw ala ra'si ko tawata waɗete ka hoore ko ño'a ko hippete ma ko taarete ɗum ɗon fof haray dagaki ko mbo ɗum harmani taban ko gorko na sonnajo wa kadhalika yahrumu lubsu athawbi almasbughi bima lahu ra'ihatun tayyibatun ko noon kadi no harmi ɓornagol coñcol hara ko firsinirangol e ko uuri ko uurateeri muɗum e tawi no uuri wano parfum ni hara no uura wa parfum gam wano ngara si tawi hara no firsina tun hay wuppaka taw tawi ko firsinira kon no uurira wa parfum ɗum no kadi nayo ɓorno ɗum nde wonno no harme makko waggol parfum idan kala ko wayi ko uurata parfum haray dagaki ka o ɓorno ɗum si tawi ko ɗum ɗum firsinira kama yahrumu wano harmiri noon lubsul khuffi wal hidai ko ɗum wano harmiri noon ɓornagol paɗe khuf ko paɗe guri arɗe ha ka sengo dow korɓulle hida ɗon kadi ko paɗe bot paɗe tawatan suumay koye teppere nden fof naata e nder toon ɗen ɗon dagaki ɓornagol ɗe ɓen al jasma awil kandara wal jasma ɓeyta ko jasma ɓeytan ko paɗe ferme bot fa an ibn umara ittama e abdullah ibn umar radiallahu anhuma
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندنول الله أماكي لا يلبس المحرم القميص حرمين دو أمبرنتاكو دولوك ولا الغمامة وناميتلول ولا البرنس ونا چونچي an burnus ko tawata doloke on e kufune e ko hippete kon no jogodiri no sifa di dolokaji marocain wiyete burnus ena wiye burmusu o bornata ko ɗum ɗon wala sarawila wona tuuɓe wala thawban wona coñcol massahu warsun memigol ko wiyete warsu kon ɗum ko firsinirte ma ko urnirte coñci wala za'faran wona kadi puɗi za'faran wars ko puɗi ko ɓe wi ko nabtu asfar tayibu rihi yusbagu bihi o wi ko puɗi e soyɗitayɗi wawɗi jaune no mari uurengol welngol wo ɗum no firsinire si tawi coñcol firsinirama ɗum ɗon ma ɗum za'faran o wi har min ɗo ɓornatako ɗum walal huffayni wona huffuje ɗiɗi kadi illa an la yajida na'alayni sina hara o heɓali paɗe pettu ɗiɗi so heɓali paɗe pettu ɗiɗi ko heɓi o ko paɗe paɗe bot arde ha ka sengo dow korɓulle hara e fali yaqta'ahuma yo taƴuɗe hatta yakuna asfala min alka'bayn haɗe wonta sengo ley korɓulle ɗen ko ari dow kon sengo dow korɓulle ari hat fayda ka beleru ɗum no yo fepputu ley oɗo hadis o wi ɗo wattagol ɗen paɗe fermeje ko be on tigi taƴaɗe itta hadis goɗɗo goo o wi tun لا يلبس الخفين إلا أن لا يجدن عليه o wi on ti watta ko khufuje de sina hara o heɓali paɗe petto ɗon o wiyaali yo ɗe taƴa karamo ko ɓen ɓe wi ko honno haɓɓinirɗen hakkude hadisaji ɗo oya no yamiri yo taƴa so on tigi watta ko yo taƴa oya wi tun ko si o heɓali kanji ɗiɗi ko ɓe ko goɗɗo e majji ƴetten accen oya ɗum chat ɗi wata ko hutorede kanji ɗiɗi no wata onde ko ya taƴo na ya taƴo buye maɓɓe no yaari wonde oɗo hadis ko oɗo atti o hadis ibnu umar o wiya ko hadis ibnu abbas mi yeggiti nassu makko on ɓe wi ko on ɗon sakkiti ɓayno ko on ɗon sakkiti si makuji nelaari ari luutodirgol ko feeñi majji kon haray koko sakkiti kon ƴettete parceque montugol ngol montodirgol ngol no ɗaɓiti ka sharia meɗen ñawre no arande wona ha nokkugo nden no monte wonde go adde ma nde monte hara hay wonde adda kawri e kadi ko ɗon woni newende nden e kadi ko ɗon woni nanodiri e qa'idaji goɗɗi goo bonnugol jawdi sharia on قائدة ممكن كون تايم بنو جودني إن الله يكره لنا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاءة المال هذا حديث رواه البخاري ومسلم وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل وي كرمكم فون فتن jomiraɓe gande ɓe fof no fottani wonde ɗum ɗo ko ko linta ɗo kon fuu ɗum ɗo no hertori worɓe ɓen yani haɗegol wiigol harmin ɗo ɓornatako dolokke watta metelol watta burnus watta tuuba waɗata coñcol firsiniragol ko uuri ɓornatako huffuje ɗiɗi ɗum ɗo ɗiɗo gol tongegol ɗo ko tongana ɗum ɗo ko gorko دفون فتن سناجو توكل أما المرأة أما سناجو فلا تلحق به ديدو بيجي
hewtatamo kanko hewtatako mo fes o lawoyke wala ha no wodanimo an talbasa nde o ɓornoto jamia dhalika ɗiɗo fof wala yahrumu alayha harmata e makko kanko sonnajo illa thawba alladhi massahu tibu wannigabu walkuffazani harmata e sonnajo siwona concol ngol tawata ko uuri memigol ngol urnama ɗum ɗon kanko kadi mo haɗa wannigab haɓɓugol yeeso ngon ɗum kadi mo haɗa o wiye burɓo walkuffazani e waɗugol ganji ɗiɗi ko watte ka juuɗe kon ɗum ɗon kadi mo haɗa kanko ko ɗiɗo piiji o haɗa لقول ابن عمر سبقون قل عبد الله بن عمر فيلي وند ويد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نلا له حديث النساء صنع في إحرامهن كحرم قلبه سي بحرمني وحديث عن القفازين جاي جنجدين ديدي والنقاب نقاب وحبتك وحبقول يسوع wama massar alwarsu e ko tawata ɗi puɗi wars memiɗum wa za'afran e za'afran min thiyabe conci ɗi tawata hiɗi firsinira ma hiɗi waɗa ko urata wal talbas ba'da dhalika ma ahabbat ɓawo ɗum kanko sonnajo harminanɗo hajju ma umra on yo ɓorno sina ɗiɗo lintaɗi ɗo yo ɓorno ko o yiɗi o min alwani thiyabi e mbadiji conci min muasfarin woni ko soyɗinaɗo aw khazin mahara ko saññaɗum khaz o wi kowoni khaz nawu min alharir ko noone e conci harir aw holiyin ma cuɗari ɗum ko sonnaɓe cuɗorta mana ko waɗa koɗi noppi e jawe e chaine ɗum ɗo ko nandita e mum aw sarawila ma ko tuube aw kamis ma ko dolokaji aw khuffi ma ko khuf no fo yo ɓorno abdullah ibn umar o filli ɗum ɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli ko nelaɗo haɗi kon wona ko ɗuuɗi o haɗi sonnajo on ko wonde haray ko gan ka juuɗe kañum e ndiga ba haɓɓugol yeeso ngon e concol ngol tawata no ɓurna no firsinira ko uuri ma no wuja ko uuri ko lutti kon ɓaawɗo kala ko welata mo e conci couleur wo couleur wawi ɓornade rawahu abu dawuda wal bayhaqi wal hakim wa rijaluhu rijalu sahih ko ɓeeɗo fillima o wi worɓe wonɓe ka tugorde makko ɓen ko worɓe wonɓe e yani ɓe chartiji mum timmi ka deftere sellude no ko sahih bukhari ma sahih muslim cheikh albani maki ka sahih sunan abi daud hadith on no moƴƴi qala al-bukhari imam al-bukhari o maki rahimahullah wa labisat aishatu ath-thiyab al-mu'asfarata wa hiya muhrimatun wa qalat la talathuma wa la tatabarqaw wa la talbas thawban biwarsin wala za'afaran o wi kanko imam al-bukhari nana men aisha o ɓorni ke conci al-mu'asfarata soyɗinaɗi ngobinaɗi firsinaɗi wa hiya muhrimatun tawide kanko emo harmini imma ko hajju ma ko umra kono wagalata o wi kanko nana men aisha la talathuma haɓɓugol yeeso ngon ala talathama almutalathimu ko ɓe taroɓe waɗo métre ha gayna taraga fuu hara ko guitteɗen ɗo to yiyata mutalathimu ɓe wona ɓe wonɓe ka désert ɓe yiya ɗum joni wano ka sahara el kubra arabu lawnu hari ɓe hewno wadde ɗum ɓe suumano yeeso ngo suuma hundukon ɗo tiine nde fof para ko guitteɗen ɗo to yiyata talathum o wi ɗum ɗon on ti watta ɗum hay sonnajo na yo haɓɓu yeeso ngo tawi joni noon so tawi ko buumiɗo honno warrata ino worɓe no gauche et droite ɗum si tawi mo yaasi ka worɓe yiyatamo ko yo ɗaɓɓu won tiggare cippina ni accita cippo ni
nayo noto nayo haqqu yeso ngo o wi wala tatabarga'u tabargu wa an shaddu الثوب على وجهها وني وقول نقاب يسمو حقك يسمو له ويدو وتا ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وبنتا تشونچول موجانغول او بيبودي ويتي دي ورس ما ويتي دي زعفران لوكو كونغو نين من عائشه والامام البخاري في لي وقال جابر بن عبد الله وي لا ارى المعصفر طيبا وي ميالي دي تشونچي في سلادي كو سويدينتا بيال دو وند كو اوراتيري نا اوراتيري فرسيجي اوردينير جي ولم ترى عائشه بأسا بالخلي والثوب الاسود والمورد والخف للمراه لان من عائشه يالي الا ولم ترى يالي عائشه لان من عائشه بأسا الا بالخلي chudari sonnajo wondo e hajjude har no borni sonnajo wondo e hajjude ma wadde umra har no borni chudari mum kodi noppi mudum e chaine mum e jawe mudum o wi o yaldugel ella wa thawbil aswadi ma o borna gol concol balewol wal muwarradi ma warna dum warna dum fleur haran warna fleur wal khuffi ma harako khuffu lil maraton sonnajo dido fo o yanali sonnajo ella tudari ni concol balewol concol firsina ko harno desina ton wano pindi fleur ji ma khuffu jere on do fo sonnajo do wayi wadde dum do nen men Aisha yali ella mo wa inda al-Bukhari wa Ahmad anhu no ka Imam al-Bukhari e ka Imam Ahmad anhu gay makko do tangini to o lam tara do lombi ko ka Jabir o faala wiide sunanu ko anha wonayno والضمير يعود إلى أقرب مذكور كه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بيت كم بريدو إمام البخاري إمام أحمد بيت جابر بن عبد الله وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي لا تنتقب المرأة المحرمة حبتا يسمونو صناج حرمندو نقاب تنتقب انتقبت المرأة أي لبست نقابا أو شدت نقابا في وجهها ولا تلبس القفازين وبرنا تاكو كدي غانجدين ديدي كجوده كونو كدي ككويده وفي هذا دليل على أن دوانا وند في هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها أنه منتدو كبي أنه غد سنانو هذا كان في والي إيه أو غسي نندو هم بودي جوجا كأنه ولا أنه ندو أرد وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة نطندو كدالي وند حرمينغول سناجو في وجهها كيسو مكو وكفيها إنه مكو رنديدي قال العلماء كرمكو بوي فإن سترت وجهها بشيء فلا بأس سو سودري يسو مكو هوند توا حباكي يسو غون في تور بجانم بيومو ورا إلا على كونو حرمينغول مكو غول ويسو مكو غون إنه بدي بمعنى كدون دوم وننا يصوم أو ويا وني إحرام مكون كدون وني كدون أندورتا أو سناجو دو وحرمنا نحج ما عمره وانو أندر دين إحرام غوركو كو أنغال كو إتو كو تونتي نيو آدي دي أكي تهور نهار هود على كهور هو إحرام الرجل إذا إحرام المرأة كدي في وجهها وكفيها
ko yeeso makko ngon wonde gonɗo na yo suumugo juuɗe makko ɗen wona yo suumude kono noon ko si worɓe janamɓe renamo deyte lenka yeeso si tawi ko buumiɗo na yo ittu o accitirani yeeso makko ngon yeeso worɓe janamɓe kono na yo haɓɓu o wi wa yajuusu satruhu ani rajuli bi madallatin wa nahwiha no dagi suuɗirgol yeeso sonnajo on gaayi gite gorko yettosojo on bi madallatin suuɗira ɗum wano waado so wani ko worɓe ngo waɗani waado ngon ngo heeda hakkude gite maɓɓe ɗen e yeeso makko ngo wona ha wiya ma ko nande muɗum no wiɗen noon mo wawi accitugol ni linsere nde cippo ni tiggare nde cippo ni wa yajibu satruhu ida khifati lfitnatu min annadari no waɗɗi suumugol yeeso ngon kanko sonnajo on si tawi hulama fitina ida khifati lfitnatu min annadar si tawi hulama fitina ndaarugol ngol tawi yettosoɓe no cikki tun gite makko ɗo yo buumu yeeso ngon few no waɗɗi haray qalati aishatu nene men aicha o maaki kana rukbanu laatino ke waɗɗiɓe ɓen yamurruna bina hiɓe rewa takko amen wa nahnu maa rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam tawi mene meɗen wondi e nelaaɗo muhrimatin meɗen harmini fa ida hadaw bina si ɓe feɓɓodiri e amen sadalat cippina ihdana goɗɗo e amen jilbaba makko on ala wajiha ka yeeso makko fa ida jawazu bina si ɓe feƴƴitike men kashafnahu men hunca yeeso ngon mi mana men itta ko men suumirno yeeso ngon ko rawahu abu daud wa ibnu majah ko ɓeyɗo filli hadis on cheikh albani ma ka sahi sunan abi daud himo loyi kono karama ko ɓe ɓurɓe ɗurde ɓen no wi hadis on himo selli ko haqiqa hadis on himo selli wono ibnu qayyim karama ko ɓe goo hiɓe sellini hadis on ɗanuɗo holli wonde sonnajo on si tawi ko kanko tun himo harmini hajju ma umra kanko tun worɓe renamo kanko e zuma haram makko wondi ma kamɓe rewɓe tun wonnawi ɓe suumu yeeso ngon few ko ɓe ittu harmingol maɓɓe ngol ko yeeso ngol yo yaltu si tawino ɓe haynike gorko ɓe ɗaɓɓa ko ɓe henjira hakkude gite gorko on e yeeso maɓɓe ngo ha o feƴƴa so feƴƴi kadi yalla yo ittu wa mimman qaalu bi jawasi sadli thawbi no jeeya e wi'uɓe dagagol cippingol concongol ka yeeso sonnajo on harna haɓɓugol nota jeeya e wiɓe no dagi ata ibnu abi rabah wa malik ibnu anas والثوري سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بيرو فوب no yaari wonde hi no dagi tawi worɓe janamɓe ara yi'ugol yeeso makko ngol o wawi cippinde concol ngol ɗon heeda hakkunde makko e gite maɓɓe ɗen الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين gorko on mo tawata o heɓaali haddare ko haddo o heɓaali wanare ko o wano o heɓaali paɗe pettu ko o ɓorno himo faala noon harminande hajju ma umra ko no watta joni innen imo fokkiti waɗugol umra o ƴawi ka avion ɗo joni wona madina ngal woni cipporode ko jidda ɗon haray on tigi naati o feƴƴiti ka harminteɗo honno o watta o wi man lam yajid l isara warrida mo heɓaali wudere nden e wanare nden a winna alayni ma pettuje ɗe ndi labisa ma wajadahu yo ɓorno ko o heɓi ko joni imo wonde mo ɓorni kaftane e tuuba e kufune e paɗe fermé o hewti ka anniyeteɗo taw feƴƴude kono kufune on kan yo ittu ɓay noon tuumban kan o wata mba ittude
doloke watamo ittude ɗon ɗon heddo ɗon ha ka o heɓoyi possibilité o so hewti tun ka attoto wadde taw siko nder jidda ɗon ka aéroport ɗon o tawi no gude ɗen no yeeye ɗon gude ɗen wanande yo sor ɗon kisa o yaka hurgo itta ɗum ɗa kisan o waɗino ko ɓay feere Allah ko noon paɗal fermewal ngal ka o hewti o yi pettu no yeeye wo ko yo ittungal kisan ko sooda pettu o ɓorno haray hunde fawakimo ko waɗi ko on tiggo yo hulu Allah foddetaga woɓɓe ko on no watta si ɓe ari o alhaali ɗo ɓe no heɓami no ɓonɗi non ɗo tami harmi joni mi yaha ha jidda mi sooda ɗon gude ɗen on tumat noon mi harmina a waɗi ko ɓuri bonde ko si a yawti ka anniyeteɗon a anniyaki oɗon no ɓuri hulɓinade anniyo du e conci ɗi ella ala inna labbayka allahumma umrata Allah mi anike wagol umra a ɓorni ɗi conci ɗo ay a heɓani gugsinaɗi ɗo ka heɓoyɗa a wusan itta ɗum ɗon watta ɗum hunde fawakima فعن ابن عباس إتام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وحديث لون عن مجرم حديث ابن عمر no inni si on tigi heɓali sina paɗe ferme yo taƴude ka sengoley korɓulle oɗo hadis mi falno addude itama Abdullah ibn Abbas nela sallallahu alaihi wasallam waɗi khutba bi arafat ka arafa wa qala wa maki idha lam yajri al muslimu izara si julɗo heɓali wudere julɗo gorko falaɗo hajjude ma wadde umra o heɓali wudere haddetede nden falyalbis yo ɓorno assarawila tuube wa idha lam yajidi na'alayni so heɓali paɗe ɗen ɗiɗi paɗe pettu ɗiɗi falyalbasil khuffaini yo ɓorno paɗe bot fermete ɗen ɗiɗi ɗo wiyani yo taƴude ɗum fanno hollude en nane karamo ko ɓen hakkude oɗo hadis Abdullah ibn Umar on to no wi yo taƴude ɗo yo wi yo ɓornode tu to wi yo taƴude o ɓorno ɗo wi yo ɓornode ko honndi mum ƴettete ɓurɓe ɗum de men noyi oɗo hadis ko o sakkita oɗen fise oɗo ko arafa o woni mo hadis ibnu Umar on sikki ko wonɗon koyma ko Madina ma ka laawol jon noon ko sakkiti kon ko ɗum montata ko atti kon o hadis o rawahu Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Ahmada no e filla e Imam Ahmad gomo filli an Amr ibn Dinar wayti Amr ibn Dinar anna Aba Sha'tha wanda Abu Sha'tha akhbarahu on fillanikemo Amr ibn Dinar ko e tabine jeya Abu Sha'tha ko e tabine jeya o humpitima an Ibn Abbas o itti Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutubu Ibn Abbas nani nelaɗo tawi himo e nder khutba makko on yaqulu maka e nder khutba on maki man lam yajidi izaran mo heɓani wudere o wajada sarawila o heɓi tuube falyalbas ha yo ɓorno tuube ɗen wa man lam yajid na'alayni mo heɓali paɗe pettu ɗiɗi o wajada khuffayn o heɓi khufuje ɗiɗi falyalbas huma yo ɓornode kanje ɗiɗi o wiyani yo taƴude donc ɗum ɗo qultu wi walam yaqul qultu wi umi ɗo ko kanko walli fi ɗon faala wadde ta'liq ɗo o wi umi walam yaqul o wi'ali liyaqta'ahuma qultu wi umi no gasa ko Abu Sha'tha ala ko Amr ibn Dinar o wi umi walam yaqul o wi'ali liyaqta'ahuma o wi'ano yo taƴude qala Ibn Abbas maki la o wi'ano ɗum de وإلى هذا ذهب أحمد وإلى إمام أحمد كان يهي فأجاز للمحرم ودقنني حرمين له لبس الخف ورنق الخف والسراويل إتوبة للذي لا يجد النعلين ونند هبالي فد بيتو ديدي والإزارة وهبالي وانا ودر على حاله ما هرق على حال مجنون ولي نهار تجاك فيه استدلال بحديث ابن عباس كتند نرغل دل نرغل حديث ابن عباس دو وأنه لا فدية عليه وندك هري سوت تقول فواكه مكانكو
ɓorniiɗo paɗe ferme ɗiɗi ɓay o heɓaali paɗe pettu, ɓorniiɗo tuuba ɓay o heɓaali haddaare gorko. Wa dahaba jumhurul ulamai yahi e dental karama koɓɓe ɓurɓe ɗuuɗde ɓen ila ishtirati qat'i al-khuffi duna al-ka'bayni ɓe yaari shartingol taƴugol khuffuwal ngal gaanin korɓulle ɗen liman lam yajidinna alayni wonande mo heɓaali paɗe pettu ɗiɗi li anna al-khuffa yasiru bil qat'i kanna alayni sabuna paɗal khuffuwal ngal bottuwal ngal paɗal fermewal ngal wontay si ngal taƴama sengoley korɓulle hara ngal wayi paɗal pettu. Dalil maɓɓe on li hadith ibn Umar al-mutaqaddim sabu dalil hadith ibn Umar atti ɗon ɓaawo no e wa fihi no e on hadith ɗon illa an la yajidana alayni sina hara o heɓaali paɗe pettu ɗiɗi falyaqta'huma yo taƴo huffuje ɗen ɗiɗi hatta yakuna haɗe wono e asfala min al-ka'bayni hiɗe sengoley korɓulle ɗen ɗiɗi. hadith on go feƴƴino himo selli. Wa yara al-ahnafu hanafiyankoɓe no yi'a kañum shaqqa as-sarawil seekugol tuuɓe ɗen wa fatqaha fatqu e yaññugol ɗe lancitugol ɗe liman la yajidul izara wonande mo heɓaali haddaare fa iza labisaha ala haliha si o ɓornike tuuɓe ɗen e no ɗe woniri ɗon noon no ɗe ño'ira noon lazimathul fidyatu haray waɗɗike mo sottitaari. Wa qala Malik wa Shafi'i Imam Malik e Imam Shafi'i ɓe maaki kamɓe ɗiɗo la yufattiqu as-sarawila o seekata tuuɓe ɗen o lawta ɗe fatugu ko lawtugol o lawtata ɗe o seekata ɗe wa yalbasuha ala haliha o ɓortoɗe no ɗe woniri noon no ño'ira noon tuuba no mba ño'ira noon pantalon o ma tuuba dababan o wi wala fidyata alayhi e sottiigu fawakimu lima rawa Jabir ibn Zayd an ibn Abbas sabu Jabir ibn Zayd filli ويت ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد إزارا سوهبالي حدار فليلبس يعني ودر فليلبس يوبرنو السراويل توبة فإذا لم يجد عليني سوهبالي پردن ديدي بترو فليلبس الخفان يوبرنو خف جريدي وليقطعهما أسفل من الكعبين يو تجدي كسنغولي korɓulle rawahu nasai bi sanadi sahih imamu nasai filli oɗo hadis fillorimo tugorde sellude o wi oɗo sahih Cheikh Albani maki himo selli kono duna li yaqta'ahuma fa innahu shadhun kongol ka o wi wal yaqta'ahuma ɗum ɗon ngol ɗon kongol ko selgol shadh o lutti kon no selli imana falyalbasil khuffayni ha ɗon woni ko selli ko. Idan ɓeeɗo kamɓe ɓe yaari wonde hi yo ɓorno tum mbambay o heɓaali ko udere ko haddo gude ɗen o heɓaali tawi so noon heɓi udere hara ko udere sonnaɓe ɗe gude sonnaɓe ɓorno sonnaɓe ko haddoto ko heɓaali ude ɗe gude ihram daneje ɗe andade honno watta yo waɗo haddude noon gude aban hari law ɓe haddoto sifa ɗen gude hari law ɓe haddoto andi no lutti fayin e leyɗe julɓe goo worɓe ɓen haddoto Somali ɓe haddoto Kenya worɓe haddoto Ethiopie ɓe haddoto Uganda woɓɓe maɓɓe haddoto Yemen ɓe haddoto Afghanistan ɓe haddoto Pakistan men no wodi haddotoɓe Inde no wodi haddotoɓe Sri Lanka ko haddotoɓe wano Malaisie Indonésie ɓen no kadi ɓe haddoto woɓɓe haddoto ha moƴƴa haddare gane waɗa chemise nangala mo yaha bal yamane ɓen kamɓe ɓe taara kadi ɗo ɓe taara ko ɓe watta ɗo haddo ɓe taara idan nandintinna gongol ko ala hasabil aada fa iza labisa sarawila so ɓorni konon ɗe tuuba o wajada al izar lazimahu khal'uhu o ɓorni ɗe tuuɓe ɗen o heɓaali haddaare fa iza labisa al khuffaini so ɓorni konon ɗe tuuba o wajada al izar lazimahu khal'uhu o ɓorni konon ɗe tuuɓe ɗen o heɓaali haddaare fa iza labisa al khuffaini so ɓorni konon ɗe tuuɓe o wajada al izar lazimahu khal'uhu
o heɓoyi wudere waɗɗike mo ittugol pantalon ngo ma ittugol tuubu mban hiña haddo wudere nde fa iza lam yajidi rida'an so heɓali wanare lam yalbasil gamisa wo ɓornota ko dolokke li annahu yartadi bihi sabu mo wawi aggude dolokke on e hoore makko ka balaje wala yumkinuhu an yattasira bisarawil on newata ko ka o haddo tuuba mban yani honɗum o faala e wiide ɗo masala si tawi on tigi heɓo yaadi feere ani o heɓaali wudere e wanade honɗum o watta siko kaftane o watti yo ɓorto kaftane mo wawi wadde ka balaje ɗo o mojo ɗon irtida mojagol mo wawi mojade kaftane o kono est ce que tuuba mo wawi tugol tumbanno o haddo mbaɗo murandu yaltitay ana fewale o wi jon tumban kamba yo accu mba yo ɓorno mba kamba on doloke on taw ɓorno mo doloke on yo ɓorto maga en o wanomo saban kufuna kanko ittuto bugo wano noon ɓay ma jasa li darura la yajuzu bi gayriha e piiji toganaɗi harminɗo ɗin agdu nikahi li nafsihi aw li gayrihi bi wilayatin aw wakalatin humugol dewgal fewno ka on tigi woni e hajjude ɗon ma woni e wadde umra on ɗon daga ka huma dewgal naafi hoore makko wona goɗɗo go o wonata waliyu o okkatake kanko kadi o humane o halfintake yo hum o halfinta goɗɗo yo humanmo jamilu joni goɗɗo no hajjude kono ñande jeenayi ontino arafa awa himo holluno ga fi payku o acci no diisondirede ɓe noddan ɓen he awa ɓe newnani en ga haray ɓe maaki joni ko enen tongi hoore men joni noon menen ɓahi haray ya accinomin pijirin fo ga haray men faala e hande si fottama ka julin ɗon min du o dewgal ngal ɗon joni haray ko ombo halfinɗa ga yo toranoma ma yo jaɓani ena wafino kotan aliw ɗon ɓe tummodira e fana ɓeeno dari arafa to eyni awa min resini kaarijo amen kaarijo modi kaari fanɗo no arafa dagatako dewgal ngal ɗo dagaki ko wona noon simo marno kanko jiwo woɓɓe ne holluno fi makko imo dari arafa o ina joni haray e awa hande ɓay hande ko ñande arafa haray okken ɓe hande joni no ɓawi mi ala to mi halfini ɗon kotankari yo okkitiranan jiwa an on o wi kanko hay ɗon ɗo dagaki jumhuru ko ɗum ɗo ɓe yaari kamɓe on tigi o okkatake o humantake dewgal o humanta goɗɗo dewgal o wi wa yaqa'ul aqdu batilan si haɗede hatta wadde si o waɗi ɗum haray kumal ngal yanayi mere bonay fes wala tatarattabu alayhi atharuhu shar'iyatu jokkodirtare wonirta e hoore nden finde ɗon batteji muɗum shariyankoji ɗin bimana debbo on dagantako mo kanko gorko on haray na o modi debbo on honno woni dalilum ɗo lima rawahu muslimun wa gayruhu sabu ko imam muslimu e woɓɓe go filli an uthman ibn affan ɓeyti عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وند نلاد الله أماكي لا ينكه المحرم ولا ينكه حرمين دوم أورسنتاك ولا يخطب جامتاكت رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب إمام الترمذي في اللي أودو حديث kono kanko kamakko wala yakhtubu on tawaka ton
ko ɓeeɗa ko filli ko wala yaktubu on no tawa. wa qala imam tirmidhi mbawi filliki hadis o ngo wi hadithun hasanun sahih hadis o no moƴƴi no selli wal amalu ala hadha inda ba'd ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam golle ɗen ko e ɗum ɗo woni ka yoga e wondiɓɓe nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam yoga e sahabaɓe ko ɗum ɗo ɓe golliri. wa bihi yaqulu malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq ko ɗum ɓeeɗo almamiɓe kadi woni e wi'ude ko wonde o resata o resinta o ƴamata. wala yarawna an yatazawwaja almuhrimu ɓe yi'aali kamɓe ɓe yi'ata nde harminɗo nde o jombata o resata. wa in nakaha fa nikahu batilun si o jombiile e nder ka o harmini ɗon haray e dewgal ngal ko bongal. wa ma warada min anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymunata wa huwa muhrimun ko joli kon wonde kanko nelaaɗo o jombono nene men maymuna tawi himo harmini muttafaqun alayhi no fotta sellugo hadis on no ka sahih sunan abi daud o wi fahuwa mu'aradun bima rawahu muslimun annahu tazawwajaha wa huwa halal. o wi ngol konngol wongol ka sahih bukhari ka sahih muslim wonde nelaaɗo o jombuno maymuna tawi himo harmini ari e fillaye mo imam muslim filli wonde nelaaɗo ko jombimo hari o dattini ari o gayni fi hajju mum. jono o hadis ɗo hadis no nelaaɗo jombiri nene men maymuna ko e nder hajju mum o jombimo kono yalli hari o ñande sappo hari o itti ko waɗi ihramu kon o dattini ka ko ado o ittude ihramu o jombimo. woɓɓe goo wi o filla e dow ga wi hari o ittali ihramu hari ko muhrim o filla e ley hari o dattini o wi wa qala tirmidhi imam tirmidhi o maki ikhtalafu fi tazawuji nabi sallallahu alaihi wasallam maymunata ɓe luutondiri fi resugol nelaaɗo nene men maymuna liannahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha fi tariqi makkata nelaaɗo jombunumo ka laawol makka fa qala ba'dhum tazawwajaha wa huwa halalun woɓɓe filliɓe ɓen issa on ɓe wi nelaaɗo jombumo hari himo dattini. wa dhahara amru tazwijiha wa huwa muhrimu feeñoyi noon o jombugol mo ngol yaltitano yimɓe andoygol tawi o harmini. thumma bana biha wa huwa halal bi saraf o wattoyimo e suudu tawi o dattini mana o itti ko harmini ko e nokku no wiye saraf fi tariqi makkata e laawol makka ko ɗo fewndo o jombatamo hari o harmina yimɓe ɓen andoygol o jombimo tawi fewndo himo harmini woɓɓe go ƴettiɗon ɓeyndi o jombimo himo harmini andunoɓe hari o jombinomo aɗo o natugol e ihramu ɓe wi o jombinomo hari himo dattini. wa dhahaba al ahnafu ila jawazi aqdi annikahi lil muhrimi hanafiyanko ɓen ɗon ko abou hanifa e jokkuɓe mo ɓeeɗo yaari kañum wonde no dagi ka won harminanɗo hajjuma umra ka o huma dewgal لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها وسب حرمين غونغول حدث غسانغول سناجو وهما نغول وإنما يمنع الجماع لا صحة العقد وي أندو حرمين غونغول ko hadata ko yidugol e sonnajo en daddudi wana humangol mo dewgal o wi harmingol fi hajjuma umra hadata tawa debbo on no gasa humanede no gasa jombede ko honɗum ɗum ihramon tongata ko modi makko yidugol e makko e daddudi. o wi jeegonge jeɗɗi on ko harminɗo hajjuma umra ko o tongana o wi taqlimul adfari
herñugol peɗaali ɗin ma pennutugol peɗaali ɗin wa isalatu sha'ri e ittugol leeɓi ɗin ɗum ɗo harminan ɗo hajju ma umra himo togana ɗum ɗo himo haɗa ko woɗa boroɗo ittirgol ɗum ɗon bil halqi fembugol awil qas ma mekugol aw bi ayati tariqatin ma ɗum laawol wo laawol no woodi joni ko wujete leeɓi ɗin sama haysi ko ɗum ɗon dagaki ittirgol leeɓi ɗin ɗum ɗon sawa'un akana sha'ra ra'si aw ghayrahu foti non ɗum ɗon ko leeɓi hoore nden ma ko leeɓi ɓandu luttuɗum ɗum leeɓi laɓordi leeɓi lewñarki leeɓi belenji sunsungoji leeɓi waare dagaki ittugol si on tigi naatani hajju ngun o harminani hajju ma o harminani umra ligawlillahi ta'ala sabu kongol Allah taw ɗon ka o wi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadiyu mahillah wota on fembu ko e mon ɗen de ha hadiya on hewta nokkure mum ɗen ɗum ko ñande 10 donki wa ajma al ulama karma ko ɓen no fottani ala hurmati qalmi aldafri lil muhrimi karma ko ɓen foppu no fottani harmugol herñugol peɗa wonande harminanɗo hajju ma umra bila udrin ko alda e nganto fa inin kasara si tawi no feɗangon heeli mago go sirtike mago feccike tawi kum peccun ɗon go tampindemo falahu isalatuhu min gayri fidyatin hara eno wodani mo ittugol ɗum ɗon ko alda e sottitagol sa joni feɗangon feccike wuli gokkuɗo tawi ko ari o reppoto ɗon o tampa wonde no waɗa heɓa goɗɗo hara no muusi ha ɗon no sella ka o itta kum waŋi kum ɗon waɓi kum sella ka o taƴa kum o itta o wiyatake yo sottito o watta e hunde o rewata e hunde wa yajuzu isalatu sha'ri idha ta'adha bi bagaihi wa fihi alfidyatu no dagi ittugol leeɓi ɗin si tawi o lorroriɗi tawi ɗi tampinimo leeɓi ɗin tampinimo o ɓittoriɗi moƴƴi non kono noon no fawimo sottitagol o wi illa fi isalati sha'ri l ayni sina hara ko ittugol leeɓi natri ka gite tawi leeɓa ngo jon natri ka gite ga tampinamo ɓerɗo non o ittingol ɗon non haray fidya ala idha ta'adha bihi almuhrimu fa innahu la fidyata fihi si tawi woni harminanɗo hajji on o lorroɗi leeɓi no arde ka gite uko ka gite makko sonjimo no lojudemo o itta ɓerɗin ɗon wonɗi e natde ka gite ɗin ɗum ɗon haray fawakimo jottigo mani sottigo amma si o fembi leeɓi ɗi luttuɗi ɗi o fembiriɗi joni no honden yani ma tenɗino toon ma mo ŋañade no waɗi rawnu no feɗɗudemo ma sifa ɗum tawa o sonjiga o fembi ma o meki ɗo no dagigoy o waɗugol o itta lorra kan kono noon no waɗɗimo sottitagol qala llahu taala latoɗo ngo wi faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk bagara faman kana minkum molatik e moɗon maridan ko nawnuɗo aw bihi mano e makko adan lorra min ra'sika hoore makko no wotton ko ɗimo lorrude sonjude tenɗi kulloy e rawnu feɗɗugol ma wana uure no waɗanimo toon ma goɗɗum waɗimo tawino hato jiɗe ittugol ɗum ɗon haray yo ittu fa fidyatun kono ko yo sottito min siyamin imma ko horugol aw sadakatin ma waɗa sadaka aw nusukin ma o hirsa o yewtoya en ɗum ɗo ko jelu siko horugol ngol ko balɗe jelu o horata siko sadaka on ko honɗum o watta sadaka on siko hirsugol ngol ko honɗum o hirsoyta o wolu e ɗum ɗo yeeso inchallah jeetati on attatayyubu ko harminɗo hajju ma umra ko haɗa kon toŋanako ko urnagol fi thawbi wonni ko ka conci o wuji ko urnori ko awil badani makko ka ɓandu makko sawan akana rajulan awi mura'atan foti noon ko gorko foti ko debbo ɗum ɗo ɓe fof ɓe toŋana ɗum ɗo fa an ibne umara ittama e abdullah ibne umar radiallahu anhuma anna umara wonde umar wajada riha tibin
min Muawiyata o heɓino uurengol ko uuri e Muawiya ibn Abi Sufyan wa huwa muhrimun tawile Muawiya no harmini ko khalifa ma ko na khalifa de on tumataro na khalifa kono ko sahabajo o ya tayimu uramo fagalla o wi irji fagsilhu yilto lota ɗum itta fa inni samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sabuna mimmi nanine laɗono maka alhajju sha'thu attafilu hajjowo on ko sanfitiɗo hoore ko luuɓuɗo tafil komo yani mo besaki yani o ala e uurude ara ko uurengol wowtangol ngol luuɓugol wowtangol ngol ko ngol o luuɓata changata couleur sabu parfum o wi ko o woni hajjowo sha'th ko sanfitiɗo leeɓi wona peeñugol mawlito o wuja nebban ɗuma nanon ko sanfitiɗo on ɗo kon ɗi yangiɗo ni attafil ɓorniɗo coñci ɗina saɗɗirɗi ɓandu mum ndun yani ko ɓandu yangiɗo rawahu al-Bazzar bi sanadi sahih ko Bazzar filli oɗo tugorde moƴƴere Cheikh Albani maka Sahih al-Jami hadis oni mo moƴƴi wali gawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasamma ko nelaɗo kadi ka o maaki amma tibu alladhi biki faghsilhu anki o waɗan ɗum sonnaji makko o wi amma ngol uurengol ko uuri ko wonɗuɗa e mum kon ɗum ɗo lootu ɗum itta ɗum e ma o maaki ɗum salasa marrati laabi tati hadis on no ka sunan abi dauda Cheikh Albani maka Sahih sunan abi dauda hadis o himo selli وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه ستاين حرم أن تحج مع عمره ماي أدو تيمين كاو حرم دونغو ماي اندر نو نوادا بوسينو o wi wo urateri waɗoytaake e ndiyan ɗan o lootirteɗan wono kafura ma ko waytano urateri watta kadi ka kasange makko li gawlihi sallallahu alaihi wasallam fi man mata muhriman sabu maako nelaɗo ko o maako no o maynoɗo tawi no harmini o maaki hey kono la tuhammiru ra'sahu wota o mbuumu hoore makko nde wala tamassuhu tiban wota o meminirmo ko uuri fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiyan sabu ñande dargal o immintinnoyte haray mo noto wayno labbayk allahumma labbayk wudere ndege wanare nden ko nden o immoɗoyta e muɗum kanko mo sikkude ko haji ko no yiwtede arafa no artede muzdalifa oɗum labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk ya rajul ɗum gasino ne heeɓi joni en arino ko lakarani o wi wota on suumu hoore makko nde wota on memimo ko uuri muttafaqun alayhi hadis no fotta sellugol muɗum wama baqiya min at-tibi alladhi wada'ahu fi badani aw thawbihi qabla al-ihram fa innahu la ba'sa bihi amma ko hedditoto e uurateeri ndi o wanno ndin ka ɓandu makko ma ka conci makko ado o harmingol o parfiti waɗi parfum on ka ɓandu makko o wuji ma o waɗi parfum on ka conci ɗi o harminirta kono ado o andiyade o harmini noon kun tawi ɗum ha joni batte mum no lutti o wi noon fayno la basa bi ɗum no gellala wa yubahu no dago kadi chammu ma la yambutu littibi no sella kadi lunnagol ko tawata fuɗata e ko uuri ko mi mana hara ko lunnagol tum notata ko ɓanndu ndu ma conci ɗi kono joni wano sa fara sodde parfum hiɗa harmini ɓe waɗay e ɗuma e kaydi hun ni sella kaɓe ɓannan ɗo ni waɗani mana yambutu tawa notata ko ɓanndu ma ndu na ya memu ni ɓe wujane ɗo ni waɗani la ɓe wuji e lekkoy watton lekkoy spécial ma kaydi hoy carton hoy spécial ɓe waɗa ma ɓe gayna ɓe ɓannani ni
ɗum ɗo ko uut oɗo sifa oɗo on ɗon ɓannan ɗon ndisoore ɗum no gellala o wi ɗo kadi way bahu shammu mala yambutu littibi wono sella urnagol ko tawta fuɗirta fi uratere o wi kattu fahi wono pom nori pomje go urude was safarjali ko wiyete safarjal ko noone kadi e fruit no uri fa innahu yushbihu sa'ira nabati winɗo nandi e puɗi luttuɗi ɗin fi annahu la yuqsaru littibi wala yuttakhadhu minhu wo ɗum ɗo fi kala no uri seeɗa kono ɗum ɗo no wayi wano furwiji luttuɗi ɗin puɗi luttuɗi ɗin wonde ɗum ɗon faandortaake urnagol ko uri kadi ittataake e mum la yuttakhadhu minhu ay la yuttakhadhu minhu attibu moƴƴintaake ko urnore soodirtaake fii ko urnore ko soodirte ko fii ko ñaame fii kala haray no uuri no woodi furwiji goo haray ɗi uuri ɗum ɗo ngella ala yani harminan ɗo hajju ma umra no waawi ñaamugol ɗum no waawi jogagol ɗum no waawi waggol e saako muɗum fii kala haray no uuri o wi wa amma hukmu ma yusibu almuhrim min tibi alkaabati wakad rawa said ibnu mansur amma ñaawore o memata harminan ɗo hajju ma umra immorde e uurateeri suudu kaaba ni andi yimɓe hare no urni joni woɓɓe goo wonɓe wangade hono bone wanganade ɓe harminana hajju na umra imma ko yimɓe makka ma on tigi ari waɗi umra gayni waɗo tamattu o yahi o ɓortike e wudere wanare o ɓortike coñci makko ɗin waɗa parfait o wara noon joni mo memde suudu kaaba ɗum ta ɓattike ɗon hare ɗon fof no uuri joni noon si harmini ɗo kañum si aroyi o memi ɗum ɗon batte ko uuri ɗon kon nangi coñci makko ɗi ma ɓanndu makko ɗum hade gonno ñawore ndeg o wi ɗo said ibnu mansour o fillike an sal ibnu kaysan o yitti sal ibnu kaysan qala oɗo wi ra'aytu anas bna malik mi anas bnu malik wa asaba thawbahu tawi hewti memi coñci makko ɗi wahwa muhrimu tawi ɗe mo harmini imma ko hajju ma ko umra min khaluqil ka'bati immorde uratel suudu kaaba khaluq ko cuurayi kadi ɓe urnay suudu kaaba noon ɓe waɗa cuurayi ɓe urna ɓe taarina toon fof hara hara curkiwi no ɗuman no nanga suudu kaaba noon sa ɓattike tun hara no uure o wi falam yagsilu o lootaali no kanko anas ibnu malik e nder ko imo harmini ko suudu kaaba noon urnete kon ɗum memi coñci makko ɗin kono o lootaali wa rawa o filli kanko sal ibnu kaysan fayi an ata o yitti ata ibnu abi rabah qala ata wi la yagsilhu wala shay alayhi mo ɗum memi woni ka ɓanndu makko woni ka coñci ɗi o harminiri o wi o lootata ɗum wota o lootu ɗum hunde fawakimo wa inda shafiiya man ta'ammada isabata shay'in min dhalik shafiyankoɓen ka maɓɓe kamɓe womo tewike memi goɗɗum e ɗum ɗon memi hunde e ɗum ɗon uratel suudu kaaba ndun aw asabahu ma ɗum heɓimo kono hara kanko tigi mo faandi wa amka ɗum heɓimo tawana kanko tewi memi kono wa amkanahu gasluhu no ndewanimo lootugol ɗum itta falam yubadir o heñaaki ilayhi faade e lootugol ngol fagadi asa a haray o bonni wa alayhi alfidiyatu no fawimo sottitagol kamɓe shafayankoɓe ko ni ɓe yeyiri so on tigi tewike ari memi urateeri suudu kaaba ndum haray o waɗi ko boni no fawimo sottigo memimo na kanko eɓɓanno memimo kono ɗo ino ɗa andi han ka lootoye o lootoyaali o terti ɗon tun oyde min ɓaynamin tewi memi min ala ittude wo haray o bonni no fawimo sottigo ɗo kamɓe ko ni ɓe yiiri kono konngol attingol ngol ko ngol ɗon ɓuri sellude on batte ɗon harena hunde lorrota on tigi ɓay en gaynata haɗaɗi ɗin fof hannde idan darɓe wona ɗo en torki allah subahana taala yo allah faami e dina kam faamu selluɗo warti kan kadi gollitirgol ko faamu ɗen koko jamana ko wonno e gollude kon ko newnana en hajjaade ɓe yo on newnan ɓe ɓe hajjoya hajjuɓe kadi yo jaɓan ɓe ko ɓe hajji ko newna kadi ɓe fillito ɓe yaha
ko duumi o yaafo e mbakkatoji men ɗin fof e faljireji men ɗi genen e mawɓe meɗen e yiɓɓe meɗen e siɓɓe meɗen wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. waɗo windiɗo kono fayda ayyu aqaida allati la tasihhu mutaba'atu al-imam alladhi agadaha. o landangal famaki honɗuge piɓule honɗuge finde nde tawata sellata jokkutugol almami si o fiɓi nden finde. anda joni ko fandi ɗo tani hara ko fiɓule e fira feddeji Allah ko findeji feddeji ko hondi tawata si almami no fiɓi ɗum manara senata jurugo ɓawo makko Allah hara ko ɗum o fandi. no yaɗen piɓle so fiɓi finde rafida shia aray dagaki jokkugol mo waɗa mo almami few wano finde khawariji yankoɓe ɓe jogii toon piɓle ɗen ɗon dagaki si tawi ko on tino fiɓi ɗum piɓle gulatu sufiya feƴƴintinɓe sufiyankoɓe woɓɓe maɓɓe no fiɓi wonde Allah no cippo jillodira e tagore mum nden tawa a sendita hakkude Allah e ko tagi ko بين الحلول والاتحاد الله نو ونا كانيو e ko tagi ko hunde wotere nde serta fus sifaden pible mo fibiren aray la yutaba yani la yusalla khalfahu la hara ko dum ko fandi ko nanda hara yo eto o windo hayso ko pular o windo har no laabi pos no o be landi do bawojo juule ha gayne salmine tum o ndemo wada bagel salat o yilto masalan o fewta jama umma o fewta hirnangi on do nyaawore mo ala bagel salat ko onti fala so fala ko wonne o darota wala bagel salat so fala o turoto so fala o fewta Amerique so fala o fewta Europe na problème so tigi gayni lanni ko almami tun inna kanyum so gayni o salmini wana yo fewtu qibla on don o wada bageto salat kanko yo wonyo imma wonyira kanano ma kanyamo ma o fewta jama amma luttudo no fala yo gerto na yalla nam ya wadi ko halata o yiya ellani kanko wadi ka yani o yiyata ni few ka ko goɗɗum o waɗi fewno ɗon o yiyata ala o question ɗo si o yiltike e darse meɗen tafsir oya feƴƴunoɗo na o sakkitiɗo ɗo oya adiɗo woni darsu tata bo on e ɓaawo yiltorgol ɓawre ka fuɗɗode suratu talaq o anday ɗon si tawi sonnajo modi makko akkitimo tawi fewndo ɗon e règle ji makko ɗin no darti o yiyata fewndo ɗon règle modi makko akkitamo fewndo ɗon e yewtuno wonde no wawi hara
ɗi ko haɗi ɗi reeguji ara ko darniɗi himo andi kanko tigi ko yimma hara mo muyninde kanko himo andi fannin mo muyninde o yiyata reegel moodi makko akkita mo fewna ɗum ma ko lekki o ƴetti imo andi tanki mo ƴetti ki lekki ɗo haray o yiyata reegel ma mo wonde nawnare ma nde nawnare ɗo si ari ɗo ene dikkude o yiyata reegel mana mo andi ko honɗum woni sabu o kali reegel ji ɗi moodi makko akkita mo fewna ɗum honɗum o watta ko yo habbo ha ñande ɗum ɗon on sabu ɗon iwi o ednora e ƴiiƴan ɗam naawi joni yo kontu lebbi hay sino ɗum ɗo wona hitande duuɓi ɗiɗi si kaltoya ko yo habbo ɗum no waawi hara o annda ko fiyon ɗum reegel ji ɗin akkiti ɗum arde ɗi kali o jooɗike lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi nayi lebbi joyi lebbi sappo araali moodi makko akkita mo fewno ɗum honno watta ko yo habbo lebbi jeenayi si araali e nder ɗin lebbi jeenayi yo wattoɗo lebbi tati joni mana ka lebbi jeenayi ɗin timmi ɗon o andi joni o woni taƴiiɗo joni edda debbo taƴiiɗo yigol fiilayeeru imma ko taƴori ko ɓay o feƴƴi ma ko ɓay o hewtaali ko lebbi tati o wattani lebbi tati ɗon wona hitande ko ɗum ɗo haray naawigo joni awa ɓayi mi peanɗo mi yiyata ella joni haray mi kontu lebbi ɗi haray ko ni wa billahi tawfiq eɗo wiwo ani koto maɓɓe no opéra guite joni noon na ɓe wawata darade ɓe na ɓe wawata sujjude ko ɓe jooɗo ɓe juula ɓe eɓɓa ka ɓe tooli ɗon sino sella ka ɓe julna ɗon sonna maɓɓe yani ka raɓɓiɗi ɗon est ce que jooɗiiɗo no wawi julnude dariiɗo hana ko hani kon ko yani ko dariiɗo julnata jooɗiiɗo ma dariiɗo julna dariiɓe jooɗiiɗo no julna jooɗiiɓe fo hara ɓe fof ɓe feppi ko ɗum ɓuri moƴƴude ka dagagol no dagi joni noon yeddodira noon joni si tawi jooɗotoɗo mo wata darade julni wawɓe darade kamɓe ko honno ɓe watta jumhur yaari wonde kamɓe ko ɓe daro imam malik imam shafii abu hanifa jumhur en ɓe yaari wonde ɓay kamɓe koɓe yiɓe yamira wa qumu lillahi ganitina darane allah ko on ɗoftiɓe ko on wonɓe juulude dare lanma kano ibrahim ibn husayn salli qa'iman daro juula faylem to si a wawata fa qa'ida juulu hara ko a jooɗi ɗo waɗim so tifa ala jambi kamɓe yimɓe waawi daragol ko o ɗawne wawata daragol imam ahmad sikki isaqa bun rahuya ahlu zahir e badu ahli hadith ɓeeɗo yaari o kamɓe kadi koɓe jooɗo waɗi hadisaji nabi sa sallam maki innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi fa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un adu ajma'in almami ko waɗna ko yo ñentine si o darike o juuli dare juulon so o jooɗike o juuli jooɗe on fop juulon masalan ɗum metti jikkinde ha feƴƴiti min haali miɗo tawti jumhur wonde koye ɓe daroɓe juula par ce que kamɓe ɓe mara nganta la yutrakul maysuru lil ma'suri ko newi waɗugol kon accirtake fi ko newaji kono mi daari ɗi hadisaji ɗo tawi ɗo ko khas yagdi alal am koye ɓe jooɗo ɓe juula kamɓe kadi ɓe jooɗo ɓay alma maɓɓe jinno jooɗi kamɓe kadi koɓe jooɗo ko ɗum waɗi ka yaltugol e ngal yeddodiral ɗon no moƴƴi hara jooɗiiɗo julnaali dariiɓe ɓe ndaaru daroto ɗon julna siko sonna jonɗo juula hoore makko wa billahi tawfiq honno windira goɗɗo wi o waali o ɗaani weeti bimbi o tawi indinalaaɗo no windi ka junngo makko ɗo indinalaaɗo
jonna mi landi ko honɗum windira ko bik ka ko feetre ka ko honɗum ka ko ñeñaɗo en tout cas yani yatafaalu hayra yo jorto moƴƴere inchallah yo jorto ko moƴƴi kono noon ta ɗum ɗon ɗayno mo inna yawa kanko woni malal alhamdulillahi hara joni fof ar humo e makko ɗon awa kanko wonayna dow yimɓe ka aljanna yo jorto moƴƴere si tawi mo wadde ko moƴƴino yo ɓeydu si tawi no woodi no moƴƴireji ɗo ala e wadde yo ɓeydu ɗi wadde e ɗum ɗo ɓeydu mo encourage ude o heɓa tama inchallah gasa hara Allah no yiɗimo kono fellitake wawi cheytan no wawi arde winda ɗum goy cheytan no wawi iwrante ka a sikkano few no woodi woɓɓe goo o iwrantaɓe yargol beere waggol zina ñambugol jawle yimɓe de tournementji e ɗuma imo andi ɗo ngo wawataɓe few honto iwrantaɓe kaka dewe maɓɓe tigi tigi waro nabi hiye andi a ɓuuri yimɓe ɓen fof andi an Allah jaɓaninoma ko ɗum watta ara o ewno ga heyi kaarijo docteur kaari a jaɓanama a malama honto kasama ga ɗum woni woni awa jibril ari yetike lam wonde min awa mi woni malaɗo oɗon wiyatoro ko min ewnaɓe inne joni awa onon o newnanama jombugol rewɓe haka faala ɗon wo on andi yettosoɓe goo no ewna wonde ara ɓe wawi jombugol ha jeenayo ha sappo e goo ha ella wo ala wo ɓe ewna dowgal ɓe andi kon mbo ewniɓe iblisa wonen ko iblisa ewniɓe de nelaɗo hunde harmitake alqur'ana nelaɗo faato ɗum no harmi goɗɗo wi'a ɗum kañum heeɓi ko daginana ɗum ɗum wawata noon ko cheytane hara en torki Allah illa hawdeke sawaba wa billahi tawfiq